A palabra de Dios tabisa en el buque de Juan capítulo 12 versículo 26. Si un gente ta sirvimi, lagi sigimi, y camina a mitad, e inang mi sirvido tambelota. Si un gente ta sirvimi, mi tata lo honre. Mi quiera invitar a ver pa camina kubota, pa baja boca bes, sirabo woanang, y repetir a palabra nang di oración aquí junto kumi. Mi Creador y mi Rey, mi te llamabo danki patur lo que kumiting y patur lo que kumita. Mi te llamabo danki Señor pa mi casa, danki pa mi trabajo, danki pa mi auto, danki pa mi frigider, danki pa mi stove, danki pa mi cama, Señor danki, danki patur e riqueza y e bendición nang kumiting. Tur lo que kumiting y tur lo que kumita awe, ta danki na abo, oh Señor mi Dios, ta na abo mi debe turcos. Pero tata, bosa kuting biaha, mi nota administra tur mi seng nang bong. Bosa kuting biaha, mi nota administra ture talento nang y e tempo y e bendición nang kuboa bendicionami kune bong. Señor, boa bendicionami asina tanto y toch awe mi corazón ta llena ku duele pa sombra mi no ahasi bom uso de don nan ku boa regalami. Bo palabra abisami awe den Juan 12:26, si un gente ta sirvimi, lage sigimi y camina a mitad e inang mi servidor tambelota. Si un gente ta sirvimi, mi tata lo honre. O Tata Santo e promesa aqui ta hopi impressionante. Bo avisami, Senhor, que se me tá fiel e se me tá bo servidor, lo bo honrami. Ta pensei, Senhor, me tá pedi bo tata, pa bo por ajudar-me, pa me por administrar mi salários turluna bom. Ajudar-me, Senhor, pa me por gasta na midi, pa me por compra na midi, segundo mi necessidade e prioridade. Ajudar-me, Senhor, para me por montonar mi tesouro nang den e banco de cielo, dor de sirvi e ajuda outro nang tambe den necessidade. Tata, ajudar-me awe, para me usar tur e talento nang kuboa bendicionar-me kune, para me por duna honra e glória na bo santo nome. Se me hasi essa aqui, bo avisar-me awe, Senhor, kulobo honrar-me. Assim me awe servidor fiel e bom, Senhor. Den e pouco kuboa bendicionar-me kune, lagamita servidor fiel e bom. Ta mi oração, den e nome de Cristo Jesus. Amém. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Boa puntra bo mes pa hopi anya, com bo mes Teresa, de maneira que Deus ta contestava oração, bo que sa compa hasi oração com fé fuerte e que bota move e man de todo-poderoso, boa perde trabalho quizás e bota pedindo Deus pa abrir porta de embobida pa outro trabalho, bota mister de contexto riba oração pa situação difícil, reclamar com fé. E buki aqui lo mostrava compahasi oração com fé forte e que te pone que Deus não porque da sin reaccionar. Logo mira Deus move junto cubo den turbo problema nan e problema nan de mais grande e logo mira com Deus lo treze solução nan inesperada. Busca bo buki reclamar com fé. Escrevi para Naira Lin Felicia.